ampai makada nabita macilakai ummaku na rekonasa ngale na tau matappa na denis sangyon ronna na rekomate ya kung ka tau matappa na sangalena na yakiade panis sangi makada kenroy monro salama ga atau macilake na rekomate tau cilake tu ya tu guru ta imalapyo si tangawali bahkan angka makada wali aga amalan na dua amalan na guru tadi nang kana salai nomor si dia ko jok kaya ko nakka aja tahu na nabaca Allah ya ko nakka aja biuna nabaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degaga tau mulle bilang ipa berena pong Allah Ta'ala berupa nikmat angka na lengir hilalan na tutungalinota. Degaga mulle bilang Bapak Profesor Dr. Venus na cobay na pasangi ala o kuyolo na ingat na pangukur oksigen dan nitrogen. Jadi nola imakada siaga oksigen na pakai tahu apa boleh rumah sakit na itai tahu ke rumah sakit lai pakai majasoli untuk hanya menggunakan oksigen sebagai alat bantu pernapasan. Nalin oksigennya pak aku apotek ke rumah sakit tak 25 sabu siliter. Ia ko nitrogen asera sabun na serara tuna 50 siliter. Na siaga oksigen lai pakai sesosiwan ni 8.880 liter sehari semalam. Oksigen ro bawang. Nitrogennya ipake 10 si disabutan luratu 70 na liter. Sesosiwan ni ya miro bawang nyawero malauli sumasu mutama. Asera sabunna asera ratuna 50 alina nitrogennya 25 sabu alina oksigennya berarti si ratu pa 70 juta di ipas sadia nape wat di manyawa sesosiban ni komelo iwaja iya oksigen si bani nitrogen si ratu pa 70 juta ikali siulang 5,1 miliar lalan na siulangnya jadi akong katau melo manyawa nakada po nga latala waja iya tu nyawa mu pakewe sesosiwan ni maloli sutama masuk tapas saja di 5,1 miliar dalam 1 bulan untuk wajah ibawang yero kene pade makada binsing aga nilaw po ng Allah Ta'ala dito na suri wajah yero na yakia pakanjaki ampemu tatungang isang pajangin na rekotame wate sebagai tanda kasyukuran mo lori po ng Allah Ta'ala niga melo ipasalama tau angkat jamay na yato na je tawe makura sukuru Kaisar Jepang 2 minggu yang lalu operasi jantung na 3 miliar na waja napay si wali untuk lanjutan operasi kedua harus menyiapkan dana 7 miliar na pawading stabil jantung na ipadakeri alat pemicu jantung 10 miliar di napasadia napa stabil jantung na dengan 2 kali operasi ia jantung tay diipake mapamulay jaji latu ya sewe denang kana pisau deto nang kanilawi po Allah Ta'ala makada wajai 100 rupiah pun Allah tidak pernah minta dena gaga papedale maraja pole ripong Allah Ta'ala sangadinna adi singang ia naru papedale maraja yaitu ampai narampe di lalanda koram balabia dalam Quran surah Ar-Rahman akatallupulo isi dina pakoli pong Allah Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kega je papedale na pong Allah Ta'ala mu demu sukuruki kega papedale na pong Allah Ta'ala mu dustakan akatallupulo isi dina pakoling nigay podaro taulino nasaba mega memato tau de na mainga aga mancaji na lingi pong Allah Ta'ala ta coba nigare bilangi mapamulay ulue ya kung katau de gaga ulua na melo operasi untuk pemasangan rambut yang ka Pak Golo na Liga Inggris Wayne Rooney
operasi pemasangan rambut si Pue Miban na pasang itu $358 na waja per hari. Uluat na ro bawang na iya di ang kanalingi po ng Allah Ta'ala. Buluan ninge wirin na yase aga gunana iya ro bawa buluan ninge ro pa aja lalo talagay terutama di ibu-ibu aja takalui. Apa makanja ni modele na natarongi po ng Allah Ta'ala maginang kalau irubah na telada tu. Iya komeki palete aja ta palete layase ita palete layaway. Maginang kabuluan ningi itu sama dengan jumlah rambut yang ada mengelilingi kepala. Macenne ulu itu kubirinna ulu macenne 2 baris itu sama dengan jumlah alis. Karena pertemuan saraf itu untuk menghantar dan menghalangi gelombang listrik yang masuk ke tubuh manusia dari sinar matahari, itu untuk mencegah penyakit kepala yang berkepanjangan. Ya kong tahu Pak na palette aninna na kallu yanina itu orang mudah sekali terserang penyakit kepala. Magampala dan akan dapat diulu tuh. Kemudian mudah pusing. Tak coba ibu kode tamatapa. Buluan niro bawang. Kemudian bulu mata. Iya ko iritay wadingi bila maka da siya lampa mi bulu mata na tawe. Tapi iya ko yudu manang i bulu mata Pak denule matinro tawe. Ia kolak gamanang bulu mata nate langsung dicabut itu sampai 5 bulan. Salah seorang dokter dari Jepang, Dokter Mairuki, nale kesimpulan maka daya kongka tahu mudu manang bulanina itu dalam jangka 5 bulan akan meninggal. Nah sabadenang kana tinro selama 5 bulan. Bulu mata ro bawaro. Batena po ng Allah Ta'ala pancaji. Aja na jolo utamo ko sampajangi matu pinilalungiero. Iya na jolo ke watakalete na sabak makadami matiya tu akorangi wapi ampusikum apalatu basirun. Alemu aguriwi. Mademu aguri alemu. Aja na natawa ya aguri alewe na. Apa mega tau ko ya caramangi na sa iyanu makoro padahal na mole na makoto. Podangi makadaraji ngilo maberejama aja tamakutu na sa iyanu jero makutu lo maberejama ayo pole na matang makutu lo. Betul kan nah, iya rosi dia aga-aga ro aja na natawe yonri mangukuru kong kagaga aleta tu kuru jolo imonri pitawe ya tu ampai makada nabita macilakai ummaku na rekonasa ngale na tau matappa na deni sangyon ronna na rekomate ya kong ka tau matappa na sangalena na yakiade panis sangi makada kenroy monro salama ga atau macilake na rekomate tau cilake tu magi na koro na idi jamay jama-jamange Pak Bu idi jamay tanya tahu tanya to timbang ang ulawa melo ipakyangi ta coba-coba ni gare masampajasuna 2 raka kupure masampajasuna 2 raka tuda-tuda ni gare nawanawai be siaga tahu takalasya siaga tahu taballe mapamulai kalolo latu matoah tanawana ini akasiagay mabal akasiagay ma siaga tau takalasyang tanawana way binedi tu jamay pasti sisang tanya to tawe jamay idi jamay ya komega mopi masalah ijama na iya madecenge ta asija ki hatawa kama komiro tanya to tu tay lai hisap idi mi kemudian iyawana bulu mata ang kabulinga iya ro bulinga napasangi ada dokter ahli dokter THT magai nasabak penyaringan debu yang masuk dan virus yang akan masuk melalui pernapasan itu lebih dulu disaring nasabak ya kongka tahu maliwa bulinga na layawa berarti rongga hidungnya agak lebar betul kan naga iya ro pernapasannya komelo igat tatama nasari memen nih na iya tu bulinga Pak itu 3 lapis yang pertama keras yang kedua agak lembut kemudian yang paling dalam itu lembut sekali aga gunana nasari mematui sininna virus yang ketama okilala watakalewe itu melalui pernapasan yana tu ampai ko barasingang itawe aga ibaca alhamdulillahi rabbil alamin nasabak ternyata yaitu ko barasingang ita Pak itu virus
yang sudah tinggal di dalam tubuh dikeluarkan melalui bersin. Maka je koloki masarpis motor layale tu kompresor na pay warunga ngauna na sabaya tu saringan udarana panow mako mati itu sitongan na rupa tawe ya ko barasingan itu, makanya bersin itu sudah diatur oleh Allah minimal 8 hari mesti bersin 1 kali, maksimal 1 bulan setengah bersin. Ya kong katau ganda siulas si tanga na de na barasingan, maka dia akan terancam terkena penyakit asma. Ya dia tu barasingannya alhamdulillah. Ya ko bolokan ite syukuruki magay na sabaya tu racungit tamameman nyo kuwatakalewe harus nakanay penyakit influenza untuk malay ya virus nagat tangi masuk. Makanya perlu itu ada yang kental, ada yang cair. Ya ko cair langsung membersihkan rongga pernapasan, ya ko kental menarik virus keluar. Batina po ang Allah Ta'ala settingi. Jadi namola saya isukuru kita. Na mega po tau liwa mi dareke na kumalasay. Desa po ang Allah Ta'ala ya napakoka De panapaja mata uluku mangilu syutuku. De panapaja mangilu tuku mangarus siwataku. Para lumatita kape sa aleta ilaw dongi na rekomalasay epon iya ko iya lasay nasabari madosa ka umalasa makoy aja mo tapapisawi po na rekode panacapu lasay de panacapu dosa ang kay madibola riwatakaleku tapi iya ko iya lasa sebagai pacalang adampangi sinin na atas salaku mupasawi iya lasaku apa iya tula saya pa deto na yamanan na tula saya makasolang ang kalasa mapedeceng, ang katolasa maperingerang, ang katolasa mapatamba tepa, ang katolasa na sabak tau maseke, ang katolasa na sabak melo imalay dalik na tawe. Deto tu na siru palasa. Pay makada tau panditate ko malasa ko kapesa ilima pasalang nomor sidi. Deto ka mo maseke lada. Pak may ka tu tau makadi. Kaya sa malap patama isa nasoro mi ba mataru de nalepang jadi pakan nai lasa lawi do toro enapa itingka matan na siwali isuro ni makamaja 50 sabu apalagi ko pura isonti 150 padahal dero gaga marigaga sitongan na magi na koro angka dui de na berengi waramparan na tau kasesye de na lengi jadi pakan nai lasa na pailaga. Jadi akong kataw na kan na musiba pa silapoy otota silapoy motorota si geso yotota takapesa ialeta nulle tu de ng katalisari celengang magi na silapo to dale na bengkele melonala yo po ko talagami mangide na pakanay ki musiba po ng Allah Ta'ala wasa nabita podangi he as-sadaqatu tadfa'ul bala yatu pasidakay na tola iya balae wasa nabita matoje tu podangi he ya pawatu na bunga-bunga pura na kana musibah watay na panno tay masige masilo matola bala wica kalukutuo naturungi pusa imangin latu tate 10 si di jumade na de na rewa lo bolana na juma apa mega di tau maselang tapi tau lo matola bala naturungi pusa imangin milau doang o kusuna masige rate dalengi di 2 sabu lasoangi melo ipalesya na 2 sabu de na kedo o koto ni je idi tomatola bala sana mapakere-kere mi 2 sabu yalengi mangingi milaw doang ngi degaga paralu itapasi to na ya komelo ikaja gamata na po ng Allah Ta'ala jitu yalengin na naparewa kamuki pada mi jitu to maparentata na sure pa bupati akamajapaja ko pacama wajay pajamu ya kolep pa ipajamu gang kaula seko layale ko banto seko milyar he may rewa na ya berenge makomati tu po ng Allah Ta'ala ang kakampo pa ulawi mamaulu oko Sengkang, daerah Sengkang, engka kampung okoro
na podanga cama na nasang we ilo dong ice de pa ustaz beji ang katopak doang awat di tapak guru nga maka dapat doang ngagaro nasang beji ang kapak doang awat dingi baca na nono bosi maka da kak mage nasi tita tu galungi saliwa pa ustaz akadua ni magalo tena tu 500 mi buana maka da kak nuling kamaja masalah salah ko kampung we nasa yede makanya mana pa kampung ko lawite masigi na panno saugarang kamacan ne wirin na law cuku kite hele na balo-balo de nang kanipuja makadaka hay makun rute mak bere jama ko law podange dak maga pak bere jama umpa mo makum komoda ko pa angka mi pitu baris itaw na masigi madani dak mega mo pak bere jama na tapang kana mu da sandre ko tembo mahape nasang tapamate nasang agar na masigi ko pa ustaz na masigi KDI masigi KDI sinasang ko kate na misiba daw jana misiba iman na law tanay makadaka ang karo celengan tasurete ang kacelengan na pa ang kakota celengan na maraje pinadosa waya kuay talu si topo na susuroy pa chama dake takabiche de temilo tulong ana sorong celengan na sorong celengan de nang kanalipang lalo kyolo na pa chama na soroto mi mataru de to na lepang witai-tai celengan patuli roko karojo amite lari pitu bari sinola o komi baca pa na lepang anak muda matato mak baju kosa malampe ulu na dena songko lo mama uluro ya miro palepangi daku ya naro lisari mare ginang kakalolo mainga Allah na alami na gocangi de nao ni napa na soro materu de na lisari maka dawe maniatik pilala de metono lima baraka kampung ko makuye lautan ai memang ni makadaka madarimo malung nasa malu moje pa ustaz tapi ko piptasi napa bosi tulinai rime angin lautasi deje nasa madari mona sa bosi abu mije deje na marica tanena pajasi mendrek ka daku lopo dame mani tadaku denang kana bosi bu nasa denang ka pa ustaz akade lodongi na bosi daku de memato na bosi apa tuli lalo mi alunge apa na mo celengang tuli lalo tomi denang kana lepang o komiro sitongan aja na tumabela kapesa ina rekomelo ki pa baraka i kampunge iya konakan na ilasa pa takapesa yero ya konakan na musibah silap po yoto taheng kami agaga ko tu masalah tu apa angka gaga macare pade pa na mapacing sukuru ki konakan na musibah nasaba iparingarangin ako pong Allah Ta'ala aja na ko pasorimon rin na pegan rusuki kemudian yang kedua malasa ite nasaba melo imalay dalena yaitu ampai kong katau malasa pak bu lalo imitai apa angka tu hadis kusina puang Allah Ta'ala maka da ia kong katau malasa nalai kunjungi puang Allah Ta'ala tu sitongan nalai siarai tanyati tu tau malasa itu ia kong katau malasa nalo siarai puang Allah Ta'ala tu hakikinna ya tu sitongan nalai siarai tu yana tu ampai makutana tu matu maka da magi memang ide nang kamu siarai ka watu no kolino nareko angka tau malasa loki mitai yana tu ampai madari yang katau malasa pak dale na mimelo nala kaya gayasang makutane nasa kilo isiti nasai talungaso niya tu de nasa lai ranjana kadamage nasa bolokal ladai na magering tarpasero bali bola na nasa metu pe layita lepangi malu basuki do buku gola kasi 2 litere susu taluk bale napa na wica lo bolarin do siti magi na malasa isiti nasa bak dale gola kasi na melo nala yan na tu ampay na pasang itaw pandrita ta makadaya kong kataw malasa na bawangan re o kopadan na rupa taw alay iya ro anrewe na pa ibaca bismillahi syafi la shifau illa anta syafi wa bibarakati rizquna min Allah na pa tuma bismillah ni andre ya ko detu le mandre talipa bawato niha iya ko iya mematotu dalle melo yala na tumalasa paje la satta na rekosigese capak lilate to gagaitu yo pwede ya kong kanabawangi tay tarobawan mi baka ang kabiasa mujay bepaga dyan na tiyano nasa ibe pakat do si kapang makume dyan tiyano kuyano ma bepa o be alin na to pa ibawang alin na to pa machigaw o kunihe
Jadi tapahangi cede iya ro agama mancaji nak bere pong Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nakan na ilasa tawe na sabak melo pong Allah Ta'ala ko macawe i. Apa mega tau pak dia nang kana ringerang iya ko magala i makare so mapamulay ele latuan ni. Dia nalaw masampajang. Sisan na nakan nagari napay makadalapuang eh. Mega tu. Iya ko manre de na bismillah naganrusu manre mapat diwat tapi nakada Allahu Akbar. Ne na may jaji tu. Jadi ko may matiro sitongan na ipakainga kyo ko pong Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat nakan na ilasa tawe na sabak melo isusido sana. Iya to na mega tau pak de na pahangi. Kakurangat ta idi mega masyarakat ta na malasa tapat tarburu-buru. Ya ko tolono ko dotoro inade na paja tapasandro isapa. Nasa ya to na je ko sandro maka to je cepak mak bicara. Nasa i anak walimu ya tu menre make ko tu. Tapayaro maka to je lempu. Anak walimu na mako atu. Jadi iya ridi tapal akadaga upigau lau mulyang imano. Gererangnya sokorangi lai patuju manang. Maka dapat jatuh aja ko purai cocok nih apa dosa tame nalagga puang Allah Ta'ala tapi lau siki maki buah apa jam emet tu apa monro si dosa ko takalewe naburai mi puang Allah Ta'ala he pade akali barakan na kongka anak tapole macule na panno bung kalelena panno daraloka na sabak dosa maka lakda dia na melagga ko sampajang kasih dia na melolak ga ko sampajang iya na tu dosa lasa palagay jadi pakan naiki lasa pada leba ni kong kana tapole macule na isabungi na cialag ga lailada tu lay gosok wadi jaji teri melo ko paje dio akada jabawan na mo dio ka supaya ajan makalela pa pinadin sa mamapadi ko lay gosok tapi elo na tau maton na melo ko mapacing ya na mako matitu pong Allah Ta'ala napakan nay lasa atan na masessa memang mapari pa pinadinge liwa rajinna tapi magai nalagame man ni dosa aja na ko pasorimon din apa igalere jadi ako depa na mapacing ya tu dosa tu depa na pajala saya ang kami matutu dosa pak de na tasusu na rekode na kan nailasa bahkan sulitnya menghadapi sakratul maut adalah penghapus dosa ya kung ka tahu masessa muloi sakratul maut itu juga adalah penghapus dosa yaitu ampai madaring katau makan aja nang kaimang liwa sesana komelo imate na imaro pasampajang ang kamu pa dosana iya tu apa namo tu imangi mega to dosana sesa iya ko stase makoto tasa kame kada stasa lama ai de mai ka ustaz layolongi jamaah na tamaranaka tasa kame makada salama mana de kaya na ustaz layolongi jamaah na tamaranaka iya mangukuru maka de ulo ko de na seko mo jaranga ya tu layolong itu nambalu sempoy aya na puang Allah Ta'ala na pamandre nu haram karena tidak ada unsur keikhlasan atau malengi na sesami tawe na makadatu nabi permudah jangan persulit okoni he kemudian ya tona ya hadesana nabi tawala dawi tawe permudahlah dan jangan engkau mempersulit madar ini silada ni te lo sapaki nalawi ni boleh milau jadwal na dega gaya lengi yang pelo poda ba menite ya kode tu le matalipo nga SMS bawan ni supaya aja nama susah ya ko maka de jampuki ya aja na mo jampuka magala mo pa sanga di malasa mo jampuka maka de ko bosi nang kamoya sa jas hujang nasa ba magay iyaro agamay maga pataw pandrita tariolo dega ga pak jenang dega ga sentre na pake malala mola galu mola salo mati ka kampung latui lai pandre mi bani suruh rewa makiro tapi mak baraka nasaba magi keikhlasan na ya tonai di makokoy roma kurang yana tu stas layologi katopa malada pa yo 5 cara malamo sisan na pole nalepa malibin sinau kayang palok na la nasang siratu sa 20 me pesa buisan na tapamato me man yo kotina makna masak kalau mondri kumulika ya tu bahaya
na iya tu idi jama-jama mako liwarajina pak pekwi bate pakalu na maringan na ihlas liwarajine pakalu na sabata tulyang kay balisi ma dampingi he yaro mulawi he mako memati tu angka tantangan na jadi ako angka gagay jama pekwi carana na mapacip pabelay je yaro nuwadingi mapangaruh tapi mako memati je tu ko aga masalang na sabak magay ia panayasa te memperjuangkan agama na reko ang kapangorbanan na ia kodega aga tantangan na pa de tanya pa ya sa pajuang ya pa iya patunya sa pajuang te kong kabalin na ya dia tu salang yang kami mato pa setan na coco apa iya kodega aga pangarui ki de tu gaga o koni he nabi talagi na nabi Adam sinin na nabi ipangarui manang ipalese manang Nabi Ibrahim lay pangaruy ya Nabi Adam mali Nabi Muhammad SAW dito na mali ya Nabi Adam mali ya to naruy di paralu jagairo apa iya je tiba lisi pak jagolada sisa buita ngoko langit pertama ahli ibadah yang kai mancaji kepala ahli ibadah menre langit kedua 1000 tahun beribadah dan diangkat sebagai ahli ibadah sampai langit ketujuh dia menjadi ahli ibadah bahkan yang kata panditata maka dah yaitu iblis sebelumnya namanya adalah Azasil nah sebab dia pemimpin para malaikat kehebatannya beribadah tidak ada yang menandingi tapi isure sujo ko Nabi Adam dia melo nah sabari ni selaya sana maka dah iblis jadi ko ahli ibadah namo tu pas sampaja maca to pangarui na paali na jago nah sawa maka bate na ibadah kiwa ditamahe nang kato tu pasampaja pa ipangarui kega yang kau kapasampaja liwa lasina setan na itu pang kami matoto to masampaja di sakarakin rilepang manas saro manguli loko pangalatan na pangarui kihe to majenne apa madari pa yaje tu tope ya patomelo matu ko to pura majenne madari lada tu ya patomelo jamba ko pura majenne na setama nang itu atau saki illa walin ruang iri Allah Ta'ala na pamajene apa ma komiti setange ya penalepas sa iwatan na te ko pure majene apa ce ko mapacing ce ko mege amalana apa ya kong kajene na te nangaji manas sa sila nga si bakode kajene na ya ji makana mangaji kamay hana megala da apalan na ya ko rusa ijene na pamangajing kang kamo ce de kamakiro dito tu mabela sitongan na ko agamata itu perjuangan kemudian yarona papedale na pong Allah Ta'ala aja no reke nga manangi rewa ki mukuru ya lewe ya konakan na ilasa na surum itu pong Allah Ta'ala maringarang papedale na kami na maraja na dito miftahul jannah na iya sampajange goncin na suruga as-salatu miftahu kullu khair na itu sampajange pak bukana sini na decenge berarti yang kajaminang ya ku jamai tapi kega tau ijaming tau masampajatongange apa mega tolo mi tatong kaya ya salot tatong oi raji lo mabireja marapa songko na moloy bida na tapi ako kidara na magalamati mga sapala pasampaja ro jadi itatongang isampajang ko tutungal linota ito ampay makada sampaja sompatapaja yan aja ampay makada aja tuto pandritata pasyang kang je pangkau kamu sibawa hakikinna agamay kegayasang iya ko ang kamelo ijama manuru informasi guru tak maka dia tu guru tak imalapyo si tangawali bahkan ang kamakada wali aga amalan na dua amalan na guru tadi nang kana salai nomor si dia ko jok kaya ko nakka aja taun na nabace Allah ya ko nakka aja biuna nabace Muhammad jadi tuliang kay po ang Allah Ta'ala si bawa nabi tanewa si tinro na reko jok kay demi matona bale kemudian ia ko tudangin apa sa na napake masu nabace Allah nagatangi tama nabace Muhammad puluki Imam Ali ro si kiriero desa nang kanakada nabita pakuiro tapi naki buarang ilalang sa rekom manginawa dito 5 ringar alaw ri pong Allah Ta'ala si bawa nabita apa iya tu ko deto maki buala pak mawatang apa iya ro tolinoy patakalupang na iya tu si kiri pak nada na puloki di paringarange puloki po ang Allah Ta'ala apa to masampaja na manas sa to melo masikiri madari ngara dompenge
ingara sandalae, ingara motoroe, ingara helenge okoro sampayangero namana sa manguli ko pong Allah Ta'ala. Sisa na to tama we sewe jambat to cha mingarangi pong Allah Ta'ala magi nang kay baca. Kamakiro. Jadi itu agak gede memang tu ni sadari polo ko pong Allah Ta'ala. Jadi to mangilaw na chaningi ati na pakanjaki paringarangi nakatan ni mataru lori pong Allah Ta'ala. Jadi akibuan ilalang ya ridi bawa tasbih tabawai apa iya kok maka tahu tuh makada aja na mu bawa tasbih apa makada siya tumatutay katoro to kapuji-puji ng katasbih na iya kong kapandapa pak makoro alena tuminalaw kurang alena ba meto kaya yasa pa ang kami matotaw din na nule mata sa bewe na rekode na pake batongan na pake paala supaya ningerangi apa iya ko limana din ule mingerang yo po ko na bitsang yan na kedo yaro tap ang katasbih ko tapo na pacan neni itu alat untuk bersikir tanya ya tuju atas sabewero tanya ya tu bilang laudongi pak maka tu ya tahu nasa ya ko milaudongi te para apa ye limamu aja muakai mako he apa ya tu ko mu pasarangi tak berai angka gaga talo 20 ya se name tak berah ukuni jero watana ro ya tu ya kana lima tergantung polo ko kahusukan na atie ya ko ya pa namanya mako matanre mako patanre wi yang penting dia tajollo imatan na tawe ya ko ya panahusu pa dongange apa angkat tu to milaudo namo pak mako tanre na narekole selese mi tita de to na ya sa to milaudo panana salam ya tu no poto mako mi lima we ko ya to ruhusu tapakoni ro ya ko deta kalimat tananya manyamang aja na ta kalimat ta kamakiro ya ko pak jallo e bawa menre mako ci dina to milaudo ge pendre di bapak jallo ko ya to ruhusu aja nene dipermasalahkan na sabat tujuannya pak dongange mi tanya lima kamakiro mega tuto ya tunakariti nasa de sayanu masampajang pure masampajang na palena ilimana napa na susong kurupana pasanir ya na de kege pamulana sampajange takbiratul ihram aga tutui beresalang iya kumage na pano ilimana pura pima beresalang aja na mo amparang ipasanir ya apa purato ni masampajang yeme ko sa baluma beresala na palena limana na panasuso kulinro na parang ni kada kenro mala dasar makiro pamega tutaw makada deno di 10 rupae kuto pura masampajang ang kato palena yeme ko na palenga ngilimana tatanay yolo makada magay apa chocho sa komelo yang kalinga dana na sibuka ibaban na suruga itutu ibaban na naraka chocho sa tapi yang menjadi pertanyaan Kenri dasarna ya rojolo apa ya komemi pa cocok bawa dia cocok apa angka yasang ibadah khassah ibadah khusus dia nawat dingirubah maka dia rosolli angka aturanna angka bacana sampajange dia nawat di maka da surah pendek jolo ibaca napa Fatihah dia na cocok Fatihah jolo kama kamiro jadi ero gagai puranator agama ta deno di pasisele-sele de toro ditambai iya naro yasa bid'a na reko angka tau melo tambai biero iya mina reko jama-jamali no melo itambai de namari gaga bid'a hasana mo sana idi mani tasaparang ilalang apa namanya tu bilang-pilangi pasitongan na bid'a to bid'a ko melo ikaji apa dia na pake akoro na bid'a jarin na mina pake kamakiro tapi alami dipakai na sabab pengantar untuk dapi ero aja ni permasalahkan kemudian ero na aga je sitongan na intina agamata Islam iman takwa ihsan iya ihsan melo icapai anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka nabita pak jalo kang inap panala tapi makanya papahangnya kegayasang ang kagaga melo ijama melo kima bicara de toga na tengi nabita maga parentana nabita batewi mak bicara ya ko tau matoy yewada peko ko anana yewada natoro mana nabita pada kong kay nabita tulis sapu ay pakui batewi mak bicara jadi nabita mematoya curi de mematona na sala tay ko makiro pa namollo mak balu de to nakapo inatumpi olana apa de saja pa balu makoka na makaliliang anak-anak itu biasa makasola ngola magi na namo tomato makuka makalato ni makasola
apa baru litere nalia tu timbangange maka kanja palo-palona lalai tatte inala rimendre orina magi wasang ini tatte okoni he we makara malasame matoni je umat mau masalah nge makoko malasame matoni ya metona romelo ipade cengiro na iya tamay masige pa makanja ni ya mi romawata de na tama apa ye di tamay mako na tutomay nga mi jayari di tau tamay okwe rewat tui macarama aja na ustas manang apa makare ustase puna tanggung de ya ko pole maren kali nga mako waji idi to puna narekutis sangi pak disangen nga pak gurongang namo ma SMS mi pak ya kong katisa makadai padangka maceko-ceko ya SMS sih maka palang itu daripada itali matalipongi ma SMS mi lauke ga ko tude ni pake guna na siratu motu rupiah he pakiringa mana ngilokot nomoro engka ko HP ta namo tasiru pa mi agaga ya ja kamero na sabari na mainga mana sama lolongang ya palang na siratu motu rupiah ongko so na kamakiro kemudian yang terakhir iya ko agama melo itim bapak si bawa salamakange dua mi bakuncin maka deto pandita Hujatul Islam Imam Ghazali iya ko iya mule maka tani masa dua mana salama ko nomor sidi iya kong ka aga melo ijama aja ni tatonga sidi aga na rekode na mana sa parentana rilalan na korang si bawa hadisa kemudian yang kedua iya kode gaga parentana rilalana ako orang si bawah hadesa na melo ko tatongang inasaba anu baru angka natanya to persoalan ibadah palikolokwi agama na po ang Allah Ta'ala betungan na alay fasilitas untuk beribadah desa gaga riwatuna nabita makadang kaya sa motor tapi iya ko melo ki kendaraan unta kendaraan berarti itu adalah kias lay kias kami sini na agaga anu de gaga watuna nabita natanya to persoalan ibadah tapak kalulok ke gamana po Allah Ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh